kurat canaray haputan lahuna takot yan isasayawin ka ay pag-ikot-ikot ispan na uray na sunata nasarayawin ni senyor senyora ginisayaw ini at mga waray may palubay-lubay may paangay-angay palisan ng tuba ng mag-ismay lugay kamakaruruyan kamakalilipay ipis-ipisita kay tagay anto mga palalaksi kundi mo ako ipis-ipisan maluya ang kalawasan ipis-ipisi tagay-tagay anto mga palalaksi kundi mo ako ipis-ipisan maluya ang kalawasan palakak magatinig at agay basi kita tanang maglibay kay kadaman nga kasangkayan nagrarayhak pinasayawan ipalakat agad iningatagay basi kita tanang maglibay kay kadaman nga kasangkayan nagrarayhak pinasayawan tagay tagaray-ray 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 Mga salamat sa Honorable Romeo Tenedero and Madam Mariela Biduya Blasig.